Bala Ken Rosas. Inapalabas. Nagawid ni Alexandre iti sigud Abaleda. At ito'y tinangramusan ni Nardo Kenkuana. Naipalagip Kenkuana tinapalabas. Kat nanayunan manen ti sakit tinakam na. Kabayatan na. Nangeg dan Nana Linda nga dakasarsarita ni Emily ngagnagan iti Jeremy. Panag anang ipaay kadakwada iti panagamak. Kabayatan na. Inuram ni Tiago ti opisina ti pagiwarnak, asigod a pagsursuratan ni Mauricio. Kapoy ti data, nakuna ni Mauricio abalsan na ni Major Meneses. Iti sa bali a bangir, iti papanaw ni Emily. Nagdesisyon da Nana Linda a kasarita da ni Darius, kaya't ibagada Kenkuana tinangegda, apan nakisarita ni Emily iti agnagan a Jeremy. Itagagayem, tenggen nyo tituloy tinobela tayo na pauluan. Bala Ken Rosas! Kay tutulod ko lang ka ni Emily. Agsubli ka nung aminan ni Amerika. Nangagmay. Nga da kasarsarita na iti silpon na. Nangagmay. Tinamin adaw apan ang dakamat na itinagan a Jeremy. Linda, sikaman laangan tibang itulay. Ay na, ibagbaga na nga adamisyon na ditaw. Sweetheart, sapay ti awag na iti daya, Jeremy. Padag ko na, May. At dadakas a misyon ni Emily ditaw. Anya? Ne, apa nagkatawa ka? Amo yung amin. Gagangay dagiti tattao iti Amerika. Nga awagan da iti sweetheart. Dagiti nasi nga dagayem da. Aya. Uwan Nana Linda. Nana Berihang. Naistoryamat na ni Emily day a Jeremy. Kabagyan na day jay. Di makilmat lang iti Amerika. Kasta ka day. Uwan Nana. Hing kami nga rutan, tanay. Madisturbo ka iti panagribiyaw. Diyos ko. Asino tinangipos iti dayto yung skandal ni Daddy? Anya nga oras anipos dayto eh. Idi pa'y lakalman tirabi. Kaya't nasawan. Nagwarasan dayto a video. Kasano nga to ang maikat dayto eh. Ang mga numabuya ni Mami. Delikado ni Daddy dito eh. Nga, kasano nga ikatanda ito eh. Mabayag pa iti biyahe. Namabay. Diyak kuman kayat ti agsubli dito a probinsya. No saan aga po iti misyon ko. Kaya't nakano nga ikalaysa ni Darius. Talaga natin nagtirik na kanya. Ngam, lading itak, Darius. Saan ka nga ay ayatan? Tilang kinabaknang mo, ti kayat kukan ka. Patsyak! Iti daytoy akan ito. Pagpipiyasta anda na buybuyaan iti internet, tin-upload ko a video ken ladawan ni Major Meneses ken jay babae na. Kasatlo ko mga dakan kadagita. Di mulaan mo. Nabayag nagkadkadwa kami iti dayjay agayem ko. Amok dagiti sekreto na tadwa kami nga agkuy-kuyo. Nalaing akmat tana i-record ko dagijay. Anya tagbalin nga epekto na daytay ti maysang opisyal. Ado, Tiago. Perjen na ti personal abiyag na. Kat day talaunay ti tartari gagaya. Mami, saan ka na nauray a bumaba? Iso asya kung may dito silid mo. Madmadi nga mintirik nak. Kaano pa'y anarik nayo dayta, Mami?
Nan, dapadapan kayo man. Saan kayo matanabara? Nasakit ti ulok. Iso akayat ko pa ti agidda. Ay, sigod anasapa kayo nga agririing. Da kayo pa'y timang ririing kanyak tunggal agsapa. Ngam, ita. Kasapulak laeng tinaan-anay nga inana. Sige, mami. Ibagak iti katulong nga umay na kayo ikan iti kaninyo dito siletyo. Awan ganas ko ambangan Alexandra. Lumamiis laeng dayta. Nga, mami. Bay-bay anak ka di laeng. Igkakit di agiskwela. Amangan numaladaw ka. O sige nga rod, mami. Agpaimbag kayo, ha? Ay, hundayam. Imbaga ka din ni daddy nga agawit. Jack pa'y lakaya ta kasarita. Ad dala nga agsakit tinakam ko no agsarita kami. Adanti ko siya ni daddy. Anya nga tanga oras sa simangpat. Sumra ka kon. Kasaritak ni daddy. Excited akong amang ipadamag nga umadanin ti panaggraduar ko. Agpudno ka kanyak. Anya ti kayat asawan tinakitak a video kanti litratom. Corazon. Nabayagan na luklok ko nak. Kung namiding agbalbaliw kan, ngam apay ita. Apay asaan kang agtagari. Corazon. Awanan ti panagtalagkukan ka. Namimpinsanan anay ka ti respeto kan ka. Corazon. Pagsaritaan ta ko, ma. Agsinatan! No, kasta. Amon ni mami ti amin. Kunak no mailimang ko. Nagdakas ti aramid tinangipos iti daychay a video. Ngam, asino ti akin aramid iti daychay? Daddy, kablaawan dak. Gaputa umadanin ti panagturpos ko. Iha, I'm so proud of you. Daddy, jak kinabailan agunudan ti arapa apyo para kanya. Ti panagbalin ko akum laude. Okay lang. Tinapatag, makagraduar ka. Ungayam, ni mami, saan ka di asumango kada tayo amangan? Kasaritan tumanggit di iha. Amumatanti makagapo. Saan? Sapay ko matawan epekto dayjay iti trabaho yo, daddy. Dakkel ti epekto na. Naikatak iti serbisyo. Nalapit. Nasingad agayam yo tinangaramid iti dayjay. Wano saan? Jay mismo a babae. Kaya't na kayo adadaalan. Alexandra, saan ta man pailang nga pagsaritahan da ito banag? Ano, mangutan. Kahit kung ay liwliwag day. Talaga ang bastos na itsay ka, Emil eh. Pagbalbali din na taang kriminal. Ay sus, isulakit din day ti pagsangsang itam. Jack maklon day jay nga imbagbaga na kan ni Darius. Uray ka ano man. Saan ta pinanunot ti kasjay? Balbaligta din na ta. Iso tinaglawag nga dadakas apanggap na ken ni Darius. Ngam ti takas. Saan na taapat dyan ni Darius? Ay, natal na ti panunot ta no awan day jay nga inilay. Ngam no adda. Ay sus, pagbalinin na nga impyerno na ito abalay. Apay, awan nga tati pa nagdwa-dwa ni Darius kani Emilay. Kas kumaita, kalaat-latan na nagpakata. Saan na nga ta pagdwa-dwaan no sa dino ti papanan ni Emilay?
Di mo panunutan da ita. Agyaman kakit di tapi malawag. Nala, iturog mo din da ita. Sakit tinakam na da ita. Amok nga inton makariing ka, awan ton da ita. Sige, maturog tanirabi. Oh, sigang nagayang Pamela. Umunod ka. Nagalugat ti Gaytyo. Iso asim rin kaklatan. Nalipatan siguro da na nalinda nga irigap. Sige, agtugaw ka pa eh. Thank you. Kung naklakit din mo saan kan ang masangputan dito balayo. Amumat ng ti estudyante. Nakaumayag, tapno kablaawan ka. Si kagayam ti kumlaude. Agyaman na Pamela. Wen gayam, kumusta ni Alexandra? Agradwar mo ta nakaskan ka. Kaya't mo ka ding atendaran ta ti graduation na? Uwan na. Apekit din na saan? O sige. Saan ta nga ibagbagakan ko na? Tapno surprise. Rason, agbiyahe kita. Agsubli ako ni probinsya. Mapankalatan. Saanan arumbang nga agpakada ka? Agininom ka ni ti arak. Kaano pa yung nasurusurong tagin? Sikatin ang isuro kanyak. Tapno aramidak da ito'y akalukwan. Tinong panak. Maiturid na kon atong taon. Rason, Jack, yung gagaga. Dispensaran ako. Jack, natapalan ti bagi. Pumanaw kan! Kat saan kan nga agsubsublipay? Corazon. Sige! Pumanaw kan! Kat agkuyog kayo ni Tinayjay ababaim! Daddy, agsubli kayon iti trabaho yo? Wen, Alexandra. Ngam Jack amo. Today tuwin ti maudi nga isasarek ko. Urayag lang ti dismissal order manipod iti kangatuan. Bantayam ni Mami. Pinatas ko kasarita. Ngam. Talagan sa adinak mapakawan. Daddy, Jack amo. Ay, daytoy siguro ti dusak kadag iti inararamid ko. Ay, nagbalbaliw ako. Kat apay pailahe nga mapasamak ti kastoy kanya. Kita, Tiago. Basam ti headline iti pagiwarna. Amumay, tamarigatan ak magbasa. Maikatan iti trabaho ni Major Meneses. Nagbaligi ka. Kumusta mat nga tan ti pamilya na? Amangan no isinan ti asawa na. Lakit dia. Dakela pa kay babay na dayto yan napasama. At damanan plano, Tiago. Anya day tabos. Ituloy ko tinarogyan ni Ponzi. Mayat at trabaho na jay. Sayang mat, no saan ama ituloy. Apay nga taadyak matan makontak ti number ni Emily. Saan matan nga agon online? Inan sa matan mabasbasa dagiti ipatpatulod ko ang mensahe ken kwa na. Isu ti tartari gagayak akang runaan a bisitak inton graduation ko. Ayam, saan na nga ta ang malagip data? Sa dino nga ta ti ayan na ita. sigod asaan ang nakalaktoy silad ni Mami. Ngam api nga itakat nakalak. Mami! Lukatam ko matiri daw. At dalay bagak. Agin inanaak. Jak kayat ti madistorbo. Mabit lang, Mami. Pangaasi yung tagsarita tayo. Sige. Umunag ka. Mami? Nabartak ka manan? Nakainumak lang.
Nagado dagiti nagawangan nyo iti basyo ti arak dito'y siledyo. Agsigsigarilyo ka, mami? Italaag mat nga aramidak ti kayat ko. Agam ni dadim, nabayagan, alinok-loko nak. Mami, pakawanan nyo kuman ni daddy. Sino ka kuma? Amang ibaga kanyak iti kasta, ha? Di mo. No kasano kasakit, dagiti nararamin na kanyak. Nabayagan, apinas pasensyak. Ita, ibagam, apakawanag. Mami, Saan nakasjay ti kalakati? Amin! mami. Nasaysaya at sano maturog kayo pa'y. Nabartag kayo kat diyo amon ti bagbagayo. Dinakdiktaran! Amok ti aramidak! Mami, Katsika, Alexandra! Total, aggraduar kan. Mabalin na kami na panawan. Tadi na kamatpudno anaganak. mami. Amok! Kasta ti planom, saan ka di? Sige lang! Nawaya ka apumanaw no kayat mo. Baybayan na kabilatan! Mami. Ay, biryag. Umay kan atag pipicture tayo. Sige, dituyak manteng na. Mabalay. Wala na. Apay kitin asahan. Day, Darius Baraw. Apay ngay, kaslasan kamot anaragsak iti day ti graduation mau. Naragsakak na nalinda. Ay ka, agpipicture tayo garudan. Ano kasta? Darius, matuo ka na kung nagbibiyahe. Saan tapay ka di anak kadanon iti Ayanda Alexandra? Asidigtan Pamela. Naimbaglakit din Nasaan ko pa nalipatan di imbaga ng address. Anya nga dati reaksyon na no makita na ta? Congratulations! Alexandra, kadlawat ka. Nakagraduar ka. Naragragsakak pa'y kumadadi. No kadwa ta ita ni mami. Magapa kami mananitay. Sapay kay mayak dito eskwelahan niyo. Nakuna na saan niyo umay. Tatakmat. Kaya kasano kumamat ama ko umay. Kat nakainom manan. Amoy daddy. Jak malipatan na gitimbaga ni mami kanyak. Idi na minsan. Nasakit apanunutan. Saan mo nalagay pa sa? Agragsak tayo kitni. Kaputa graduation. Iha, sa di mo tikayat mo pangiselebraran. Alexandra! Patlawan ka! Pamela! Alexandra, congrats! Darius! Oh, Naklaat ka niya? Jak ngamin pulos ni namnama da ito eh. anya ti mapasamak iti dayta panagkita manen da Alexandra ken Darius. Agsinamit nga tan da Corazon ken Major Meneses. Gagayem, ti uliway na dinggen ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Bala Ken Rosas! Bala Ken Rosas! Inapalabas saan anamat ini Darius dagiti imbaga ken kuana dan Nana Linda may naig iti nangagda a panagsarita ni Jeremy ken Emily. Saan met ana ilibak ken ni Corazon tinagwaras nga skandal ni Major Meneses ken ti babay na. Ininot ang nagbaliw ni Corazon. Kanain maten nga kulkulong da ito'y iti seledda. Ken nagsasaruno pa yan nga imilom iti arak.
Kabayatan na. Iti graduation ni Darius. Saan asimbangpet ni Emily? Saan met niya amo ni Alexandra nga inawis ni Pamela ni Darius iti graduation da? Itagagayem, denggen nyo tituloy ti nobela tayo na pauluan. Pala Ken Rosas! Diyak pulos ni Namnama dito eh. Ito tato tayon. Intayon iti may sa restaurant para iti selebrasyon. Intayon, Pamela. Darius. Tangay, awan at tagari ka na kayo adwa. Siya man lang ang tagdamag. Alexandra, ano ti plano? Diyak pa'y amo, Pamela. Sige ngay, Darius. Uray siya. Kasano? Narigat pa lang matiag sa uita. Tangay, nakaturpos kayo. Mabalin yun, ti mga sawa. Ha? Ha? Ah? Oh, ano ti may bagayo? Panawan kayo man lang nga ti lamisaan. Inakman ka doon ni Daddy, kita may salamisaan. Ah, Pamela, mapit lang. Pamela! Kinapod nun. Adaan. Norkit dawang iti pamakawan. Jay pananguray ko kan kay Yawan. Ngamin kat si mangpat ni Emily. Sorry. Nakarubuhata ki din. Kilaat asin mangpet ni Emily. Nalpasan day, Jay. Saan ka napagsaritaan, Pai? Kinapod nun na. Kalpasan ko mati graduation. Agkalay sa kami kini Emily. Anya, Nga, Alexandra, mabalin ka din niya talina at talataan na sinigag kaya. oh, wala. Ape kiti na saan? Sure. Friends. Oh, nag-enjoy kayo kadimot lang. Onse. Nagmayat gayam ti mapanmangan iti day a class sa restaurant. Alexandra, anya iti nagsaritaan nyo kini Darius? Kuha. Agkasarda ka nun kini Emily. Anya? Imbaga na day takan ka? Wan, Pamela. Friends kami kanulangan. Namukla kumakas ta timbaga na. Diya ko ni surot pa eh. Excuse me, ha? Hello? When? Umay kami. Bye. Sino timawag, Daddy? Di katulong ang balay, ha? Apay? Ni Mamim. Ha? Anya tinapasamak? Nas ka na makadanon tayo adago si Jibalay. Dana pasamak ka ni Mamim. Daddy, anya ti ko na ti doktor. Na-overdose iti sleeping pills ni Mamim. Iso asaan amaring. Anya? Anyan dahi ti amapaspasamak iti pamilya tayo. Kastoy ka din kadagsan ti basol ko. Apno madusa. Daddy, di ako mapapasulan ti bagyo. Alexandra, agawid kayo pailayang iti gagayom mo. Siya lang ang tagbantay ka ni Mamim dito ospital. Nagmayat gayam nga paiso dito yung syudad, Alexandra. Oray rabi naglawag latta. Kung nagpintos dahi ti balayo. Swerte ka talaga. Nasingpit. Kung ada ka ba ulan lagi tinangampon kan ka. Day tamot ti pagyamyamanak unay, Pamela. Tano saan aga po kadakwada? Awanak ko maita dito eh. Ngam. Adulat ta dagiti panubok asumangpay. Kas ko maita. Diyak muna niya ti pagpanagan day ti simangbay nga iskandalo. Ay na, adon dagiti panubok adimteng iti biyag mo. Dahito lakit din ti di mo malasatan.
Pamela. Kaya't kumantag buhay ti dakkel at TV yo. Iwan mo man. Sige, agbuya ka lang na. Anya at channel ti kayat mo. Ado ti pagpilyam. Ay, kat amin nun ano mabalin. Wala nga na channel ti maala ti TV ni manong ko. Agkiray-kiray pa eh. Ay na, kompleto ti gamit dito balay. No kayat mo ti ag-computer, adamot di tabanda. Oh, apaya kita anak itikas na. Mabalin ka di apadasan? Pamela, saan mo kuman asublyan ti sinerkam idi adanda ni nakairubuan ti biyag mo? Saanan? Awan mo tan di panunod ko asublyan. Santa na pagsaritaan. Tadyak mo't kayat daytan alagipan. Nagawid ka adagaws, kalpasan ti graduation ni Alexandra. Wala na. Kasano? Awan matan ti aramida ki jay. Kumusta ngay ni Alexandra? Nagsarita kayo kaday. Wala na ngam apagbitlaan. Kat nakunakkan ko na. Plano ko maapakasaran ni Emily kalpasan ti graduation mi. Ha? Naibaga ko na. Tatno agserbi matanday di nga imbitasyon kan ko na. Ay, Ne? Ape, nagsinaay kayo, nana. awan. Dala na lagip ka, baraw. Uwan gayam, nana. Rumuarak matla adagos. Adamapan ko bisitahan ni di pagbaludan. Sinaw? Ni Vanji. Kumusta aklay? Sige, nana. Panawan kayo pa eh. Ay, saan amabalain apakasaran ni Darius ni Emily? Ang kasano ko maamalapdan may. No isumati kayat na. Kunaklakit din no sino di ibagbagada ang bisita. Sakla ang mat dayto eh. Amangan no din akong malagip. Siyak ni Darius Ama mo Campion. ka. Saan mo nga ipalagip pa? Ti anak ti negosyante nga papatay mo. Sumarteng ka. Awan kinapod no ray tangay pabasol mo kanya. Tapno mo. Nabayag nga induldulin ko ti sakit tinakam ko kan ka. Kat inkarik iti bagik. Ipaay ko ti hustisya iti napasama kiti amak. Nawaya ka nga garamid. Paltugan na ka. No iso ti kayat mo. Aramid. Saan ka nga gapurado, Panji? Agtuok kapay diti pagbaludan. Taday tatirumpeng nga panusan. Mami, kumustan tirik na yo? Nakapsotak pailaan. Abay nga adda ka ditoy. Saan ka di arumbeng nga ag-training ka? Pudno nga da training mi, mami. Prioridad ko timang bantay kada kayo. Baybay anak lang. Saan, mami? Di kay mabali na baybayan. Naaramid kon ti pagrebangakan ka. Isa panak kunak. Awanan ti rason. Tapno agbiagak pa'y. Ipatpatagda kayo kini dati, mami. Di kay ko magpanunot itikas na. Makunam ti kasta. Tawan ka iti sitwasyon ko. Nagsakit a panunutan. Nga iti kastoy nga idadmin. Lukwan nakpailaang ni dadim. Nagkarin ni daddy ngagbalbaliwan. Sapay kumatay kanyo pa iti may sagon daway na. Diyak may panamnama na ita. Ngamin,
Manon agon daway nga impay ko kan kuha na dayta. Kumusta ni Mami? Mayatin, Daddy. Naka-recoveran. Nasaya. Ngam nasaysaya at no da kayo amis mo ti makisarita kan kwa na. Talagaan nasaktan ni Mami itinapasamak. Juan. Talaga kasarita. Siya akong tibang bantay kan ko na. O sige, Daddy. Tani, mapanak mo tan iti training ni. Juan gaya miha. Imawag ito ay tinag-applyam. Kat nakunada, naawat ka. Ha? Oh, agyamanak, Daddy. Maragsa ka nakparakan kay kaputa nagbaligi ka. Agyamanak, Daddy. Kat, da kayo. Kumusta nga iti posisyon nyo? Ti latest kat ikatanda ko. Ha? Ayam. Natibkarlat na ti pamati tanyak dagiti adda iti ngatuan. Amuda ang malasatak dahil ti apan ko. Kasano da ito yan, Alexandra? Sangputan, kan panawan naklatan dito balay. Apay, nauma ka ka din ngagboy-boy iti TV? Nabuyak amin na channel ngay bagbagan. Matuo ka nagmadgayam. Pasensya kan Saan ka makaduan? Tadamot training ko. Wen, maawatan ka. Kan ni Mami, agpapaimbag pa lang iti ospital. Naibaga kanyak itay ni Daddy, ngayawid nan. Pamela, sika kumapay lang ang timakaamo kin ni Mami dito balay, ha? Apay asya. Awanak ngamin iti sumagmamano abulan, gapo iti training ko. Iso apang nga asim, sika kumapay lang ang timakaamo dito, ha? Kwa ko ma. Amokon, di ka madanagan. Adda sweldom. Kaya't ko kumamot day ta, ngam Anya, saan mo't ngagnanayon? No maimbagan ni Mami. Anya ngay taramidok diti balayo? kaya't mo asawan. Sumrat ka iti trabaho? Sa anak mo't ngamin anak kaadan. No kumatakas kan ka anak kaadan, timayat. Ay, kahit ko kumamot ati adda iti opisina. Anya, Maawatan mo tanti kahit ko asawan. Wan, maawatan ka. Sige, kadoan pa lang ni Mami dito'y balay. Tapa man amal pas ti training ko. Tulungan ka asumrak iti trabaho. Corazon. Apay at dinak pala kayo takasarita. Saan agaputan na imbag akon? Kat napakawan kamatan. Anya pa'y kaditi kayat mga ramidag tapno mapakawan na. Panawan na kon dito'y silid ko. Mami Corazon! Mayat man! Ay! Sorry! Adda kayo gayang dito, sir. Anya ka diti ibagang Pamela. Binilinak namin ni Alexandra. Ay, kadwa ka no pala ni Mami Corazon. Sige, umay ka Pamela. Nasaysaya at no si kalangan ti kanayon amang kadwa kanyak. Mami Corazon. Sir. Ada pa'y ka di ibagayo ka ni Mami Corazon? Awanin. Sir, rumor kayo nga rodin Tadwa kami ka ni Mami nga agchika. Bye, sir. Sika talaga. Sige, tumarak man lang. Bye-bye, Major. Makaisimakan ka, Pamela. Kastaman ti kayat ko, ma'am. Anya ka ti kayat mapagchismisan ta? Boys? Wano? Showbiz. Apay ngay takalagag parang. Inururay ka itinabayag. Kunak na nalipatan na kon.
San ka nagsangit? San arong ba nga ipakitam ti emosyon mo? Irwan na kon ditoy. Pangasim. Kwarta te kasapulan. Iso nga agurnungak pa'y iti kwarta. Kano? Andiyak kayatan ditoy. Hindi na minsan in my daryos. In pangtanak. Kabutang mo ka rin jay. No siya, nairwama ko nga garamid iti dakas. Iso nga ituloy kon. Iso nga irwarnak ditoy. Ag tinulong ta. Papama na makaurnunga iti pangpiyansa ka nga. Irwar ka dagos. Sana kon nga agbayag ka. Mauricio! San nakapanawan? Agsubli ka! Mauricio! Pasensya ka na, Pamela. Ita lang ang anak kaawagak. Ngamin, istrikto dahi training me. Maipari ti cellphone. Kahit anyangay, kumusta di tabalay? Okay kami. Naka-recover ni Mami Corazon. Oh, talaga? Kat, kumusta dan kini daddy? Anniversary da ngamin intun umay alawas. Sapay ko matagkapyadan. Pasaray aptintin mo silap da. Nunod da. Mabait na siguro. Isungag sarita damat laan. Wan gayam. Intad ka din ni Mami ti Saldo? Wala. Kinapad na. Ninayunan na kay. Nasayaat nga rod no kasta. Kat, kano ka nga gawin? Ay na, jakpay maibaga. Iso nga ano sampay lang akad kaduan ni Mami, ha? Apay. Baka itistinwang. Jakpay nga rod ang muno sa dino. Umapalak maninkan ka. At datong trabaho. Aday ta ka man ako nakon. Saan ka di nga ingkarikan ka nga agbirok ta iti trabahom apaman a makarwarak ditoy? Uy. Tungpalak day ta akarik, Pamela. Urayom laang ti panagawid ko. Imawag ni Alexandra. Anniversary yugayam ka ni Mami Corazon, sir. Ay, narigat no kasta ngagap apa kayo. Wan nga ron. Eh, sir. Awisan nyo ngamin iti-date. Ah? Siya kon ti chaperon nyo. Siya kon ti makaamo ang makisarita ka ni Mami Corazon. Rombang nga ornosan yun ti bagbagiyo. Sakbay asumangpat ni Alexandra. Maragsakan na, na ornos yun ti bagbagiyo, Mami, Daddy. Nalaing gayam nga chaperot ti best friend mo, Alexandra. Amo miha. Saan kami apimanaw iti restaurant aging saan kami ang nagkapya kini Mami? Nasayaat, Daddy. Mami. Ay, ungayam. Sa dino tayan ni Pamela. Ururayon na ka di tarwar. Adda ka no importante nga ibaga na ka. Mayat ka man wano saan, pumanawak mo tan. Kas makitam, nakasaganan dagiti gamit ko. Kasangsangpot ko. Ibirukan ka pa yan. Makanakon. Kabalag tagbirok iti trabaho para kanya. Apay, Pamela. Adda ka diti mo nagustuhan dito balay? Napanunot ko ngamin. Kasapulan naktikapsat ko. Isu apalubusan akon. Kaya't ko ti agsulong agbirok iti trabaho. Pamela. Alaag laangan ti contact number mo. Promise. Kabaala akong tagmay-maysa. Sige. No adda problema. Kontakan naklaan. Anya ti pagbanagan ni Pamela iti dayta at desisyon na. Kagayem, ti liway na dinggan ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Pala! Ken Rosas! Nobela ni Elena Nudo. Itimat direksyon Ken Musika. Jonah Rebotazo. May sapay asagot kada kayo. Ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Pala! Ken Rosas!